الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ali durusul iman ge darsa ka muriha gafur nabes maraba danawa ali mire almun men balan me gasukura hadisa ki kuru hadisa ge namaves ham almun men nan e hadisa ke faada almun men ge me dirur muga benum par vidane hadisa ali hadisa ki Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat wa fa hadisa Imam Bukhari ya Imam Muslim ide be kalunge sahih inda liwa fa genwafabe qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bidal bi nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbiye qala Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurbiye yudhini ibn Adam ge dariya timang ilan wa udagu kureye yudhini udagu kureye timang ilan ge Adam ge dariya timang ilan udagu kureye yasubbu dahra ena zamana badu basraddu kureye fa ana dahru fahe zamana ki timan ilahi me biyadi al amru timan ilah subhanahu wa ta'ala ge appodu ge wani uriha kame zama ega nga kantata ka uriha kame tadbir kurumage bara ege amru dibodige ma bilbo badige ma farata ki timan ilahi me uqallibul layla wan nahar timan ilah riyad walu badal kurama bimi hadis ke jumla maana wata beru kusum pennumai maana me hadis me gotan awmu gaane ke adam ke dariya zamana pad wasbone timen ilah mundaku kureye zamana pad wasbomuge sababu me hadis me gotan awmu ga sababen nalbore bayan kurwa pave yagutum Imam Nawawi rahimahullah kalake paanu ke sahih al muslim ga dhikr kurawani anna al arab kana sha'nuhum Arabi ebami unge mi ebam pura kam gabiye an tasubba dahra 'inda an-nawazil wal hawadith wal masa'ib musibata purimati ve hadisatan higagen diyema ebam nuruhe kandattake vegen diyema Arabi ebami pura kam ke zamana badbas bune haden salaka miha ko marui mi huntake marui gendi hadisa higagen diye lota miunge mudata ke nadagen diye mifade kumaves dera kame mujidama kurimatu gengje kam gawana hinge mujidama kurimatu vejja arabe yagame hu zamana padubas bone hadai ade jan bone ya haibat dahar me hadaha padu nasibu doswar ke hadaha me kamyab benne nakamyab doswar ke godan yagame hu e zamana padubas bone hade den nabi sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani Allah wahi qurbiye udini ibn adam ga dariya tamang ilah mundagu kureye ena zamana padu basmone hade da mitanga befusiga mane badala fe mita menani udini tamang ilah ga ala tamang ilah mundagu kureye alunme aamu qawaid baana ke wafa ei Allah subhanahu wa ta'ala ga sifa pudaka aamu insanu ge sifa daka effada vega nuaka ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى يا ابن سالك ابن سفرات النوية ولم يكن له كفوا أحد إلا إفاد بجمع ابن سفرات النوية إهما ميتانغ أندبو أنستا بيكمكو إيجا مانه كي ألون منا دمال سالك ميهكو ملامة كريمة جسم كريمة ألون منا إباحة أندبو لن الله سبحانه وتعالى إباحة كنو إيه مولين تفاج إسمه كي الله سبحانه وتعالى ينبس على كل سفين نسبة نقول ولله المثل الأعلى الله أكبر ما تقول يا جماعة سبحانه اسمه تهديب ودي جماعة هم ما متانغ عندكوا أسفا بيك كم أكو يلبر مدال بني أي بس جلوا من الله سبحانه وتعالى يا نوا عندكوا لك واحد عندكوا لك واحد كبار عشان كيف تقولون كبس الله واحد كروا بني إن الذين يؤذون الله ورسوله الله وإله رسوله كلهم قرآن من الناس لعنهم الله في الدنيا والآخرة إذا من الدنيا آخرة كثير من إله لعن لك الله رحمة بير كربي أم عندكوا إس صفة أبوي بيان كروا فهنا ما بس
gellu nuwa kan gene Allah subhanahu wa ta'ala ayatuga එක nafi kuraba Allah wahi kuraba ninam lan yadurru shay'a edamun timen ilahan emes undugule nukurebe habe ekota hadisega qudusi hadisega sawe ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni timen ilahan galunne tiyabamu kitame warakam masake kurikam gavies timen ilahan tiyabamu unna undugule gellumen nudege lan tadur tiyabamu ga gellumen timen ilahan ga nudege ne mima undaku egmane ke alman men mi wakhar hudulu ga wakenu farika Allah subhanahu wa ta'ala uni sifai nisbate nukur ben ham gellumen nuwa pada mi undugule ke wahak Allah subhanahu wa ta'ala mihaduga bayan kuraba famewani denga me gota mihaduga Allah subhanahu wa mi hadis ga qudusi hadis ka Allah bayan kuraba fame fa'ana dahru timan ilahi me zaman dar befush ka maana hai timan ilahi me zaman नमस एक मान है कि हकीकत के अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ज़मान का मतलब ज़मान के अल्लाह सुब्हानहु व तआला कमंग इला सुबह मने किया नो मोता दहर के अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इसम फुलन नो इल्मर बया कुरबनी विदांगा दहर आसावनी ए मिस्तक ज़मान निस्बत कुरीमा सब कुरीमा एबाम नुसीदा को एबाम के बाद बस बोलने अल्लाह कमा बाती अल्लाह सुब्हानहु व तआला एगो ताबीर कुरबिए एहन में शहर के अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़मान के एहन सबकी ज़मान की खलक़ करे फबाइज अल्लाह सुब्हानहु व तआला के किस्म व फरात हमें कुछ ज़मान की ज़ात व फरात नो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़ात फुले निबवडी के वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा इदुम अलिवेगे मामूनत के बेये एबाहु के बेरी इलाह बलान एमा अहलुस सुन्नह वल जमाअह के अकीदा के क़यामत हम मोमिन तकुन्ना मुस्लिम तकुन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला फन्नाने का क़यामत के महशर मैदान वाली सूर के गाविस कम हुकुर दो है का अल्लाह सुब्हानहु व तआला एबाहु बदल कुरान कमगा असफाब एमिमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़ात पड़े में दहर का ज़मान का ज़ात पड़े में आनंद दहरे एगोता अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही करम को लाजिम न कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़मान कम का उमेद मता ज़मान के अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इसम फलका उमेद लाजिम न करे ऐ दम में वही करम बने उकल्लिबुल लैल वन नहार रिया दुआल बदल करबा फराद के तिमन इलाह मान के ज़मान बदल करबा फराद के तिमन इलाह ए के ज़मान का बदल करबा फराद के अल्लाह सुब्हानहु व तआला कम कुराया ए दुआ इफराद को नुआन हम जाने එහෙමම අනදහර මිතාගා මේ බයන් කරමුනේ ඒගේ හකීකි බේරුෂ්ක මානාගේ නෝ නමසේගේ මානකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා ය ज़मान बदल करवा य तदबीर करवा फरातकी दम में हदीस का बेननी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबी अल्लाह सुब्हानहु व ताला वही करवा नबी मिफद हदीस का अल्लाह सुब्हानहु व ताला वही करबी कमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवा हदीस का में कियानी कुदसी हदीस मार हदीस के हुन्नाने एक ही बावत साला का मक़तू हदीस है मिकेन ताबी बेकलुंगा बस बोल तक बेकलुंगा फतवा मौकूफ हदीस है मिकेन सहाबी बेकलुंगा बस बोल तक मरफू हदीस है मिकेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस बस बोल एमा हदीस के पुनीमा आम माना के हदीस के पुनीमा आर मंगे अलगण मंगे सिकुंडिया अन्नाडी विष्णु मंगन्नाडी बिदन नबी मरफू हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बस बोल देन अल्लाह सुब्हानहु व तआला निस्बत करवे हदीस मिकेनी कुदसी हदीस ज़ुवाल के कुदसी हदीसा दे कीरत कुरान और लफातिक है वजया फबाहिया कीरत कुरान के अल्लाह सुब्हानहु व तआला बावाल मफहुगा एया इफद चिके नवम मिस्तकुन गोंजाले पवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मसू नमस कुदसी हदीस का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने गोंजसा वाला वाफे एया इफद चिके नवम एम कीरत कुरान बावाल में एक गोंजाला मोजिजात के बोला देख एम कीरत कुरान का नुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही बस पर बिके कुदसी हदीस दम इल्मल बयान पर कुदसी हदीस के वजह अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बसफुल एहनमस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमिल ताबीर ने इति बयान पर बाफा वा में हदीस का तो मैं कुदसी हदीस के मैंने अल्लाह सुब्हानहु व तआला वह कर बड़ी उदीनी इब्न आदम का दरिया में इलाह मुदबु करे यसुब दहरा एना दहरा मत जमाना बद बस बने सवाल के जमाना बद बस बनी मकीबे अल्लाह सुब्हानहु व तआला या मुदबु आगत इलाह सुब्हानहु व तआला ताबीर करबा पे बने एबोते ताबीर करो मुके बेन मकी ज़मान की ए के जात का एमएस गेल्लु में बस अद एमएस फादा बैकन कोते बेन
alge miistakunge gaaten ebbes heven adi nubai ebbes zamanaka nugena wene ege zaantuga amilleka baare debige maacche nune ehne kamako ei Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fula kantata kurumunda ayche ila subhanahu wa ta'ala inge gotaka ila amur fula tabawunda ayche zamana ehma zaman ege zaantuga kamen nukura kamuga walna zamana nisbe kuramu edi radduani e zamanange amur kurabba harat zamanang amur kurabba egota kantata bomangi amur kurabi faratenge nosida gotega minisbe kan misala ge gotuga ambekane visnadu mattaga misala me desarne alwon menge tere mihaku misala ka midani doctor dakka diyama doctor bensiti riya bensli alwon men hawalu murima alwon men e bensita gas e kyage note beenu kokke alwon men ka bayya ka shifa an wegide bayya rangalan nobe බලනාගේ ඒකේ සම බල මිසාලකන් ඊතර බොඩු බීනු එහෙමෙති අලගොන් මෙන්න වර්ගෙන් පාර වාන ගොතෙන් ඒ අලගොන් මෙන්න මොන වෙච්ච මේ බේහොගේ සබබු මේ බේහ කායින් තිබම්මගේ බල ඊතර බොඩු වෙච්චේ තිබම්මගේ බයිය රඟලන් ඔය විමරමනක බේස් කැත්තේ මෙකොන් ගොස් රඟලන් එන එච්චි කේඩි බේරුෂ බලාෆියා බේහා දිමාරේ මො සුවාරේ හගීගොල්ක බේහන් නේන හලේලවන්නේ මොකද එන වදුවසේ මොනේ නෝ එනේ වදුවස් මොනනි ඒ බේස් දිම්මිහා අනික ડોක්ටර් අනික ડોක්ටර් දිම් බේස් රංගල නුවගේ එකම මිෂපුවාම කරන්නේ එහෙම බේස් දෙකෙන් ඒ බේහුගේ බේණු කොක්ගෙන් එනාගේ බලි ඉතර පොඩුයි මො බලි රංගල නුවේ එකම ෂපුවා කරේ ඒ ෂපුවා යරද්දුවනි ඒ බේස් දිම්මිහාෂ ડોක්ටර් ඒකේ වගේ ඒ බේහගේ ඒක දාපු ගාමිත් එක බේහෙන් නුකුණ නැත ගන්න දියාම කා එහෙම බේහු කරනාච තිමන්න කණේ කිතා තිමන්නේ කනේ කාම්මානේ බේණු කරනවා බේහෙන් නුකුණ බේගේ වාහකට ඇච්ච දැන් ડોක්ටර් මේ ඉක්තියාර කරන්නේ යන මෙන්න බේස් එකේ බේණු කරාෂ එහෙම හැම ඒකෙන් ડોක්ටර් ඔය බේස් ලියුණීම ડોක්ටරන් ඒදි නිස්බ බාපා දැන් zaman nuga kantata tadbir kurwa farata ki Allah subhanahu wa ta'ala kama wairu zamana dimala gecchi munaka mugawa nama wara fui doswarake wara baduna se doswarake mekota zamana badubas munaka mugawa nama aslu haqiqatuga e aabu nisbah korbeni Allah subhanahu wa ta'ala e aabu nisbah korbeni den mitang Allah subhanahu wa ta'ala ge aabu nisbah kuriye kama balon men deme mitang bayan ko misal doctor ek misal doctor ek wara ramal डॉक्टर ए निस्बत कुर्म का भाई हक्कु बस ए डॉक्टर एक कुछ कदा होती माने गो है कदा होती एनो नोबा बे है देमुनी एकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का अलगुण मन्नका आबे निस्बत नुकुर गए आबे अल्लाह सुब्हानहु व तआला का निस्बत अलगुण मन्नका नुकुर गए सबब कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तुम मी तदबीरो मन अन्ना जमात का मेन मुसीबत बिस नोता इम्तिहान बिस मेन नेच की देबे का बेगिन ताने एप्पय की अलगुण पूरा कामकतको के सबब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुण देवासंधाय एमिम अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुर्बानी ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदी नास मिस्तकुन कुरि फागतक के सबब बिमा कंडुगा फसाद त पाळवे आमुगे गजे एम अलगुण कुरि कंततक के सबब अलगुण मेन्न मेगे गेल्लुम मी कुरि मजल के एमजिकम कावण में ए अलगुण मेन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला के निस्बत मुकर में हमें कहते हैं अल्लाह वहीं पर बनी वमा असाबा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम तियाकाम नजहे हम मुसीबत जे तियाकाम होंगे अमित अतक पूरा कततक के सबब में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ए आबे अलगुण में के निस्बत मुकर में देवना गोदा के एंगालत के अलगुण पूरा कततक के सबब मुसीबत पूरी मत जमाना की में अलगुण में मोड़ा बतु नमा बदु नसीब जमाना कम गमन अलगुण में पूरी कततक के सबब मुसीबत के ना अनेक पद की अलगुण में दुनिया खालबु करबणी इम्तिहान कट्टका हेनोदा इम्तिहान कट्टका अलगुण में दुनिया खालबु करबण में इम्तिहान करबु मट्टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुण में कंततके मेदवरी पुरबपान मुसीबत के पुरबपान मुदात के गेल्ले मेदवरी पुरबपान बैंगे फुरान ही पवापान ए इम्तिहान करबु मट्टका बलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिन अल-खौफि वल-जु'i व नक्सिन मिन अल-अमवालि वल-अनफुसि वस-समरात यबा इम्तिहान करबा मुशिन यबा मुग नफ्सक कुन्ना रिज़्कुन्ना मुदला दरिन्ना नुरिया इत्तिकुम इम्तिहान करबा मुगे मुरिया इत्तिक गिप्पवागिन तिमिन इला यबा मु इम्तिहान करबा मुशिन එහෙම දෙබෑ මෙල එක්කොතකි ඉම්තිහාන් කරව මට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා අලගොන් මෙන් න පුරිමත කරවා කන් තත්තක පුරිමත වෙගෙන දී එහෙම වෙද්දී යාව සලගොන් බෙන්ඩක අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා කන් ආබෙන් නිස්බත නුකර බෑ ඒ කියන්නේ තම සාලක දරිවරක ශපුවා කර විදානතෝ ටීචර් පේපර් දිනීම ටෙස්ට් පේපර් දිනීම දරිවරක ශපුවා නුකර බෑ ටෙස්ට් පේපර් ටීචර් දිමන්නේ ටෙස්ට් පේපර් දිනී කියන්නේ ඒ ටීචර් කරච්චේ කම එන කියෙවි එනගේ දරජම බලංග බජනේ
එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මන් ඛලුකු කරවි බිනිඅමත් දෙවි අලගොන් ඉම්තිහාන කරව මටක එහෙම ඉලා හලිබෝඩිගේ මහක්කන් ඒ අලගොන් ඉම්තිහාන කරව දෙමණ ගොතකි විදෙල්ල මෙහෙම අලගොන් කුරි පාපදක සබක අලගොන් මෙන්න සසා කුරිමත් වෙගෙන්දී නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි වල්ලදී නෆ්සි බියදි තිමන් ඉලා තිමන් කලේක පාඩුගේ නෆ්සේ පරාදගේ අප්පලෝගා වරක් ගන්දි විදාල වමේ ලත මුරුන්න බිල් මඅරූෆ් වල තනහුන අනිල් මුන්කර් තියබාම හේවකන්තක අමර කුරාන් නෝ අදි නුබාකන්ත තියබාම බනා කුරාන් මුෂිකම් أو لا يوشكن الله أن ينزع عليكم عقابا منه أنزل عليكم عقابا منه الله سبحانه تمنون نما إله سبحانه وتعالى هذركم يبامه جمجم عذاب عقاب أو جابك به ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام دين يبامه دين فلا دعاء قرآن الله سبحانه وتعالى يبامه دعاء إجابة نقرأ එහෙනම් අලගොන්න කුරි කන්තත් එක්ක සම අලගොන්න හේව කන්තත් එක්ක අපුන් කරාත් දූපල්ලා මනාකුරු දූපල්ලු මොක සබම අලගොන්න මෙන්න මුසීබාත කුල්මති වේ දැන් අලගොන්න මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ශක්වාය දෙන්නේ වේ আদি අලගොන්න දුවා කොක්ගෙන් දුවා ඉජාබ කරපා ඉජාබ කරපාගෙන මේ අලගොන්න මෙන්න ශක්වාය දෙන්නේ අලගොන්න කුරි කන්තත් එක්ක සදා කම්ගා වාදී දෙමොති මේ ආයතුගා නොද මේ හදීස්ගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබෑමහුම් බදුබස් මනා ජමාන එබෑමහුම් බදුබස් මනාදී ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ් විදාල පාවේ ඒගා වේ තිම් මෆ්සදා බානකේ ජමාන බදුබස් මොනමගා වේ තිම් මෆ්සදා තිම් ගොතකුන් ඒගා ගෙල්ලු මෙංග බව මෆ්සදා තක ෆසාරත කංග බව එක්වදගේ සම්පෝ ලිම්මන් ලයිස අහලල් ලිස්සබ බදුබස් බරද්දුම් නොතේ පරාදක නිස්බ කරු හක්කු නුවා ෆරාතක ඒ බස් රද්ද කරු අය එම් මෆ්සදා කොරිමිස් දෙන්නේ ජමාන කේගේ ذات කම කුරා ෆරාතක එහෙමන්ජ ජමාන අලගොන් මම බදුබස් මොනා කම් ගාවානම අලගොන් මම බදුමස් බුනණී බදුබස් බුනන් එකසික නුවා ෆරාතක එහෙම ඒ එම් මෆ්සදාගේ දෙවට මෆ්සදා කියන අන්න සබ්බු මුතදම්මිනු ලිෂිර්ක් ඒක වෙයේ ශිර්ක් කුරුම් එකොලෙවි සබබකි එන කබූල් කුරා කහලා සමානක ඒගේ ධාතු කාලකට වෙන ෆායදා යකින්නු පොද්දෙවේ ඉච්චක කුරා ඉච්චක එන කබූල් කුරා කාල එම අස්ලකේ සමානක ඒගේ ධාතු කා එපද කම කුරවේ පද බාරකුන්න ඉච්ච නු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කමල් කුල කියමත් දෙවෙගම මහලෝක සමානක එහෙම සමාන ඒගේ ධාතු කාලකට වෙන ගෙල්දු දෙකම නොත ෆායදා පොද්දෙවේ කම කබූල් කුරා කම ගවාන මේ ශිර්ක් ඔයගේ තරේගෙන් මෙලිකන් දාන කම් දැන් එපෝක තිම්මන කමක විදාලවණි අන්න සබ්බු منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال. زمان بدبس مناكم قوانا ما بدبس رد كرني زمان کا إفادة كانت کے لبی فراد شمان کے الله سبحانه وتعالى شيء إبامهم بدبس بنن. ميتين کو تک بری کم قاوے الله سبحانه وتعالى إبامهم بني الله سبحانه زمان کے إبامهم بدبس منمگا فساد تک. ایک کو کہ ان قبول کو رہے گا ذات کا یہ فائدہ وا کہ مجھے میں شرک අනිකොතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම් කරවාගම් කබූල් කුරාමාලු සබ්බ කුරුන් එබදවස් මොන ගෙම වෙච්චියාම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ය එනාගේ සබ්බ කරවෙනි බදවස් මොන මේ කංකම් ගාවෝ ෆසාරතක අමෙ කොට ඉබ්නු උසයිමි රහිමහුල්ලාහ් සවාල් දනවම කලෙක් පාන් විදාල පාවේ zamaana බදවස් මොනුගා තිම් භාවතෙ එබ්බාවතකේ හුද්දා අනෙබ්බාවතකේ හරාම් අනෙබ්බාවතකේ ඒකතර ශිරුක් වදකින්ද හාලෙන්ද फुरदम हालत के ज़माना बाहे बुननी एहन नममे बदु बहे की बोतु गए नो खबरे बयां कर मटका हकीकत बयां कर मटका मिसाल का बर विस्तार दोस मरे उतवारा होनु गले दुआ है बदु बस बुनुम के नियत के नो नोता तारिक का अल्लाह सुब्हानहु व तआला या उडमी बाहे रद्द कुरुम के नियत के नो एहन नममे हकीकत बयां कुरुम बोतुम बयां बुननी मी दोस वर्के वरम विस्तार दोस वर्के नो तो मेदे के वादा मून वाला दो है के हम वेच्चे कम कावाड़ा में ए नुवन्ना मी के तरिका मी हदीस के तरिका एबावत बदे गनुदान ए मैं गने गेल्लु में अदि ए मुद्दा लगे वा कम है एगोता खबर है के उतगा बयान को देवना बाबत के एई ज़मान बदबस कोननी कोरी में फा कोरी ए ते अमिल्ले एक जादुगा फादा गेल्लु दे इच्चे कम कबूल कुरा हा එහෙමතියා මේ කුෆුරුගේ දරජ දාන ශික්ෂකුගේ තරිය වදිකන් දාන බාව තිම්මන බාවතකි එයි කබූල් කුරේ එන ඒ බද්බස් ගුණා මිහා කබූල් කුරේ එකම් මෙතුවර කරවා ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ක මානකි zamanuga මිවා කන්දත් තද්බීර් කරවා හින්දවා ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ක ලමබස් එන බය
ekan qabul kuran ha wena zamana badubas bunani ihmejjikum gawanama ei haram kame shirku ke tereke kamaku ekame bidiganne bila haram kamaka wegen dani sababaki Allah subhanahu wa ta'ala mistaku imtihan kuraw battaka kantatake ko bedur kuran ehma eya idikolan ena ken nukurabegen nota ketter no eya badubas bunmaki haqiqatu ka qada qadar ena ya furihama iman nobeka dalarat ko එහෙම කබා කතර ඊමාවගේ තෙරේක එමෙන එක මගේ දිමාය කුරිමතිවා මුසීබාත් එක කෙත්තරි එහෙම කෙත්තරි මා ඛිලාෆ් කමෙන් එයි එකමක මච්චා බදු බස් බොනේ සකුවාකෝ මුදක අමල් කුරු එහෙම මීමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම් කුරබාකන් කබූල් කුරාහාරුගා වෙස් සබ්බු කුරුමකින් වතා බදු බස් බොනමකි zamaana බදු බස් බොනමකි එයි මුද්දවගේ මානේ කමෙන් දැන් ඔති miha hisabon algon menge mirege mi hadis mi sharah kon moni mi hadis ke mi durusi iman ko furdam ko algon me sharah ko miha hisaba mi asabani Allah subhanahu wa ta'ala ga sibo furdaka ismu furdaka bego mani ke Allah subhanahu wa ta'ala ga datu bala bego tum nagon gote gawah ke dekamu asawade denge fauga mi hadisa golege mi hadisa fauga den feshed molin a wahaga deke a mawdu ei qada qadar ge wah ehma mi hadis ga wes komo saraka qada qadar ge wah hegajje den anna haftagun bechegen tibe furunna malumat ribidun dani qada qadara behego dem qada qadara ki algon men ya behegotum malumat hoda fe dasko fa behetum haqiqatu ke swara muhim hogamma tam sababu ki e dara ge terege no ta qada qadara ga warak bilafar bihum ahlus sunnah wal jamaat ka aqidan kasala mimma ekan algon men barangala dasko rumane ummide ki Allah subhanahu wa ta'ala algon mi kiya den takedi ka tibe furunna faada qur'an mi ilmu tege bayan karo begen dium subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.